Every day. Amen. It's a miracle itself. Ufuna siphi ke wena. Hallelujah. So let us abayivuke uhlala bayengcelele sizathu sayo leso. But yayiqhubeka yenda njani ivuke uhlala. Ufuna ukuthini ungayekeli ukuhlanganyela. Egameni lika Jesu. Kuthi uyakithola into noma utitholi. Qhubeka. Uyawuhlala itawufika ithene yakho. That's right. Hallelujah. Hallelujah. Khuluma nemuntu ukuthi awugive up ekholweni. Ugive up iso ngemibiko lemibi nemibiko lekabi lengahambi kahle empilweni yakho awugive up. Ubelokhu uphikelele njalo. Njengale ndvodza le yahlala noma bayengcelele. Hallelujah. 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 Yayicabanga nayo ukuthi isimo sayo sitawusheshe siguquke. Egameni lika Jesu iproblem yayo intawusheshe isolveke, but kwaba khona labangena kuqala. Ngikhuluma nemuntu naye lobona ungathi konke kwakhe sekufeyilile. Qhubeka uhlanganyele. Your turn will come. Nawe utawuhleka. Egameni lika Jesu. Ngoba bekasho uNkulunkulu athi umnyaka we-restoration besingathi ukuthi kukhona lokutasilahlekela, but wathi restoration. Lokusho ukuthi abanetimo letawuvuka empilweni tethu lebe setifile ngoba uNkulunkulu lalungisisa umuntu egameni lika Jesu umfaka ku test. Le test letawuletha testimony egameni lika Jesu. uNkulunkulu nakafuna ungene deeper in his word egameni lika Jesu uletha into ungathi kuyinkinga kanti uthuma wena uthi ngena deep emthandazweni. Praise God. Kunetiko lekubekele tona. Hallelujah. Vele nguwo lo mnyaka we restoration. Bombuthi ungathola isikhathi lokuchazela kahle kuthi mshongani. Hallelujah. Hallelujah. Uthembekile uNkulunkulu. Egameni lika Jesu ucela sivule incwadi yaLuke 15. Hallelujah. Sawucala nje verse 1 inzaba lesiyatiko egameni lika Jesu. Hallelujah. Inzaba le itayelekile naleyatiwako but uNkulunkulu uyakhuluma namhle mina egameni lika Jesu. Lengakushorisha ngako ngeke ujike unjalo egameni lika Jesu. Lento yendele egameni lika Jesu. Hallelujah. 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 Sitawuvula incwadi yaLuke chapter 15 egameni lika Jesu. Ngicela usibongele Nkosi asengaqali bakedlame ngifunza egameni lika Jesu. Baba wethu nothanda baba siyabonga Nkosi namhlanje mina egameni lika Jesu Kristu. Sibonga Nkosi ngomsa wakho ukuthi Nkosi usivumele ukuthi sisithe phambi kwakho egameni lika Jesu Kristu. Sesikhona Nkosi sitawuba nilapho nalike Nkosi nelilapho safuna baba siyathandaza egameni lika Jesu Kristu ukuthi Nkosi inzawo phansi ithi baba uzothi ngoba siyathi ukuthi ebukhoneni bakho donke into diyendeka kulisela injabulo lebekuthiwa intshontshiwe ubiselwe sibinzi baba uzothi yonke wena bilakho nabakhona wena banesibinzi njengengonyama bathi nabakwathi babaleka nokuba ngaqoshwa ukuthi yakho sibalanze isaba lelivi uNkulunkulu wena siyabonga baba ukuthi liphuma likumlilo loqoqulayo egameni lika Jesu lehlulela inkanta nemathambo baba uzothenzekako siyabonga uNkulunkulu wena igongo lephumako imimoya lephumako egongweni manje iyehlelwa izwi lakho namandla siyabonga uNkulunkulu wena konke ebitweni la Jesu Kristu lophilako uphuma busakalala in the mighty name of Jesus Christ. Let's say the love us kabambani negazi nenyama but yeti khulu nebabusi baba wethu uzothenzeka ngokuba Nkosi ukuze ngamunye nomunye wethu wengele kuhle lephiliso kwegama lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen.
Hallelujah. Hallelujah. Luke chapter 15 verse number 1. Sihloko sithi imvula lahlekile. Ngaleli lilanga kwafika abathelisi netilashwa titewulalela Jesu. Kodwa abaFarisi netati temthetho tahingatela tathi lumuntu wemukela tilashwa abuye futhi adle nato. Hallelujah. Hallelujah. Uyakhuluma uNkulunkulu namhla emini egameni lika Jesu. Siyayadi lendzaba siyidayele egameni lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. But uyakhuluma uNkulunkulu ukhuluma ngevu lelahlekile. Aphindze na uqhubeka uya lapha embili ukhuluma ngemali lalahlekile. Na uqhubeka futhi uya lapha embili kubo verse 11 ukhuluma ngemadvodzana lamabili ngendvodzana yolahleko. Kuthathu kulahleka kwemzalwane asekhathe enkozweni. Kuthathu kulahleka kwemzalwane asekhathe enkozweni. uNkulunkulu namhla emini ukhuluma ngebantu labalahlekile. Labathathu labakhona labangekhathi enkozweni. Singaba bathathu singaba baningi but kuthathu kulahleka kwebazalwane egameni lika Jesu. Ungaba kulevu lelahlekile ubusekhathi enkozweni welusiwe egameni lika Jesu. Naba bathelisi nathi netilashwa tifikile tewulalela livi laNkulunkulu netati temthetho bantu labati iBhayibheli egameni lika Jesu nebaFarisi bebakhona balangekhathi egameni lika Jesu. Kuthiwa ngalesikhathi Kristu akhathatekile ngemuntu kuba khona labakhulumako emaceleni babakhona bathelisi labakhulumako kuba khona egameni lika Jesu nebaFarisi egameni lika Jesu labahitelako bathi lo muntu wemukela tilashwa abuye futhi adle nato. Babakhona labasolako ekhathe endlini yaNkulunkulu nalabalatiko livi bathi uNkulunkulu namhla egameni lika Jesu khulumisana netimpilo tethu kuthi asikho imthine lapho lisabiwa livi laNkulunkulu. Asisho yina kuthi akukafanele ukuthi ngabe kulesikhathi ngabe soyakhuluma. Akukafanele yini ukuthi ngalesikhathi egameni lika Jesu ngaba ngakwendi lokuthi ngendika kube nathi sibaFarisi nebathelisi. Kepha uNkulunkulu uqondzisa thine kuthi sihambe ngendlela lengiyo. Nasithi sibenti belivi sibe ngibombaba. Nasithi lo mqondo loKristu awubekithi vele kube njalo egameni lika Jesu. Kunekulahleka lokukhona. Hallelujah. Endeka kuba uyivu lelahlekile egameni lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Verse 3 makedlamini. Verse number 3. Ngoba Jesu wabajala umfanekiso lothi nangabe lomunye wenu anetimvu letilikhulu bese kulahleka lenye angenda njani? Angathi athi shiya isafeni yini leti 99 ahambe ayofuna lena lenye lelahlekile. Athi manje ayithole. Angathi nase ayitholile athokoze ayetshathe ehlombe abuyele nayo ekhaya. Athi nase afika ekhaya amemete ihlabo takhe nabomakhelwane athi kubo thokotani kanye nami ngobe seliyitholile imvu yami lebeyilahlekile. Hallelujah. Hallelujah. Uyakhuluma uNkulunkulu egameni lika Jesu. Hallelujah. Uthi nangabe uyimvu lelahlekile etimvini leti100 egameni lika Jesu bese uyalahleka eqolweni kwakho bese uyalahleka kwenteni intfo taNkulunkulu. Uthi kusukuma yena mathupha ashiye leti99 ahambe ayofuna lelahlekile. Emazulu atele wena namuhla kungendeka kuba umlevu lelahlekile usenkozweni. Bowuthi nawe uyazama egameni lika Jesu ukuphanza watikhanza sowukhashane naletinye timvu watikhanza sowukhashane naNkulunkulu saphanza egameni lika Jesu uphuma ungena egameni lika Jesu. uNkulunkulu ufuna uposition. uNkulunkulu ufuna udlela letinye timvu egameni lika Jesu. uNkulunkulu ufuna ukubuyisa
uvele khona uthi lo mbhali la egameni likaJesu kusukuma yena mathupha uNkulunkulu ayewufuna wena njengoba namhla usukumile wathi ngiyabona ukuthi le mvu yami idukile seyikhashana naletinye tifo neliphimbo lami ngathi ayisaliva sekutasukuma mine mathupha ngiyilanze unqanzana ngalenye indlela kaNkulunkulu nakakulanze egameni likaJesu uyanqanza nangenhlupheko kanti ubuyisa wena ku-position akusiyihlupeko kwekuthi wena ubuyele position ngoba uNkulunkulu lo wethembekile. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yiko lokuhlabelela hlabelela nganyela ngathi noma ndangenhlupheko kubo Yesu ikise kubhujisweni uyamemeta lo mzala wetinsuku ufuna tivu lelahlekile kusathi buye ekhaya. Hallelujah, uyalahleka noma usengozweni. Hallelujah, kuthiwa lena yaphuma nje ithi saphantsa kanti seyalahleka mbamba njengoba nawe uhluphuma nje egameni likaJesu uhluphuma nje egameni likaJesu uthi uyophanza kanti sowulahleka mbamba tikaphele kuthi ungena kuphi uhamba kuphi egameni likaJesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kuthiwa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah, hallelujah. Verse 6 mayijamla athi nase afike ekhaya amemeta ihlobo takhe nabomakhelwane athi kubo thokotani kanye nami ngobe sengiyitholile imvu yami lebeyilahlekile. emazulu ayathokota ngemvu lebeyilahlekile naseyitholakele egameni likaJesu. Hallelujah. Kuthiwa egameni likaJesu uthi nasakayitholile imvu yakhe lelahlekile athokote bese uyitshatha emahlombe. Mbani ongafuni kwetshathwe emahlombe atshathwe ngemazulu egameni likaJesu. Uma sowulahlekile egameni likaJesu emazulu aredi kubuyisa kwebukele bese ayakwethwala ayakugona egameni likaJesu. Nase usetandleni letinyito egameni likaJesu ubanje kulesandla sasimakathe ubese uyabiyeleka ngoba emazulu ayathokota ngawo. Hallelujah, hallelujah. Hathi uthi wo ongithola Yes.
Indodana lencane yathi kuyise, babe, nginike. Hallelujah. Kunebantu labati decidelako kuti distance kaNkulunkulu. Kunebantu labati decidelako afikile ekozweni but bese decide kuthi ngidalilalela lona kepha ngeke ngikhone kulenda. Hallelujah. Kunebantu labati khwisisako kuNkulunkulu njengoba sifunza la kuthi lamadodana lamabili abehleti kahle ekhaya kwase bakhona yinye leyadithathela isinqumo yathi mina ngisafuna ihlala la ngifuna ukutholela la ngive la busa khona ngitanase ngithole bangani labasha egameni likaJesu ilishiye lelikhaya. Hallelujah. Lalapho uNkulunkulu uyakufuna egameni likaJesu noma ungathi ufuna ukuthola ikhaya lelisha egameni likaJesu uthi distance naNkulunkulu uthi noma ngabe kunjani ngidalilalela kanjani ngilende egameni likaJesu njengale ndvodzana leyehluleka kulalela batali balo bayo yathi decidela yona. Hallelujah. Hlobo lwebantu lolubakhona enkozweni lomnyuba yivu lelahlekako beyingaboni ukuthi iyalahleka beyingakaqonzi ukulahleka but ilahlekile egameni likaJesu. uNkulunkulu unemandla ekuyilanza la ilahlekele ngakhona ibuye esibayeni egameni likaJesu. Hallelujah. Ithokote nalabanene egameni likaJesu. Hallelujah. Naye ke lendvodzana nayo iyaphuma iyadidecidela ngoba umuntu uyahlukanisela kuthi ufuna ukukhona Kristu noma ufuna ukukhona live. Hallelujah. Indodakazi lencane yathi kuyise, babe, nginike isabelo selifa lami. Ngakho-ke uyise wawehlukanisela lifa emadodana akhe. Kwathi ngemalangana indodana lencane yathathisa lifa layo, yahamba nale mali yalibangisa eveni lelikhashana. Iyatihambela eveni lelikhashana iyahlukana neyise egameni likaJesu. Hallelujah. Lapho yayihlaphatha khona imali ilihleti ngekubonakala. Yayidla yonke imali, kwafika indlala lenkulu kulelo live. Ingasenalutho yahlupheka kakhulu. Hallelujah. Ngalamanye amagama nawuhlukene nababa eNkulunkulu egameni likaJesu tindvo lothuzama ukuthi bambela wena ngewakho emandla egameni likaJesu tiyahliphika atilungi akuhambi kahle ngoba utendela ngendlela yakho utidecidele athi uNkulunkulu akhulumile nawe athi nemashi lamahle ngawe emashi ukuphumelelisa ekukulimata ufike wena uthi mina ngifuna ukutibonela emasu egameni likaJesu. Ngalesikhathi uqala ukutibonela akho emasu kunalokuhliphikako empilweni yakho egameni likaJesu. Ngalesikhathi wenda ngewakho emasu kuba khona kulahlekelwa tintfo letinengi kuthiwa lendvodzana yathengisa kona yaba nayo imali but imali yahliphika kwaphela konke kwasekufika indlala. Ngalesikhathi uthi distance naNkulunkulu egameni likaJesu kuba khona indlala empilweni yakho. Kungaba indlala yekuthi ubebathe wenda tiva kulungi egameni likaJesu. Kungaba indlala yethi ubebathe ufuna umsebenzi ngiwuthole ase utihlole ukuthi awukade distance inamba beNkulunkulu egameni likaJesu. Awuhambeni khashane naye yini watifunela lakho nive la utadishayela wena khona umthetho la utawenda ngendlela yakho. Awuboni ngani ukuthi ngalesikhathi wenda tintfo ngendlela yakho ulahlekelwa kulokuningi ase utihlole ukuthi awusiyo yini lendvodzana yolahleko ingcono ivu ngoba yayilahleka ithi soliyaphanda nayo kanti seyiyalahleka iphuma esikolweni. Lona watidecidela ukuthi ngifuna ukuphuma la ekhaya ngifuna ukuthola la live la ngawutanasa khona egameni likaJesu. Kanti emazulu ayadzima egameni likaJesu. Kuthiwa lana unganaka la kulevu
waphuma yena lo mzala wetisulu. Hallelujah. Wahamba wayemfuna wabuya naye. Kuthiwa la egameni likaJesu namqhubeka nanendzaba. Kuthiwa lo baba wahlala ekhaya. Kenja abentanjana bebuka elikhalweni akayanga kuyifuna. Egameni likaJesu. Kwaze kwafika isikhathi lesithide la yasangiluka khona. Ngoba nasewudla netihonji lengqondo iyasangiluka egameni likaJesu. Ngoba uNkulunkulu ngalesinye isikhathi wenda into longakayijwayeli nalongayadi kuze kutewusangiluka ingqondo yakho ubuye kumasensisi kuthi angibuyele ekhaya. Hallelujah. Ubosunake noma usebenda egameni likaJesu bakucinzetele to come kuze ukhumbule kuthi ukhona lo mzala wetisulu. Hallelujah. Suka kuyindlela yokukhunjulwa kwakho kuthi uNkulunkulu wethembekile ethembisweni lakhe. Angeke azakuyekele. Angiboni ukuthi umluphi ihlobo lolahlekile enkonzweni. Ngenteka kubulahleke njengalemvu. Ngenteka kubulahleke njengendvodzana yolahleko. Uhleli babe usezulwini yakubuka egameni likaJesu. Kuthi yasamluka yini ngqondo. Uyadibona yini ukuthi sowuzofisa kudla netingulube. Sowufuna kungena entonweni nala kungakafanele khona. Egameni likaJesu. Kane mazulu ahlela ngawe emaphakadeni. Funa uunderstand ukuthi kwahlalwa phansi. Kwahlelwa egameni likaJesu. Kwasekuyagqishwa. Akunandzaba ukuthi udecidele kulahleka wena egameni likaJesu. Uhlukane naNkulunkulu. But amazulu solwakulinzile egameni likaJesu ukuthi ngalelinye ilanga utawusangiluka engqondweni. Ubuye kumasenses ubuyele ekhaya. Egameni likaJesu. Ngalabanye amagama ngithini kuwe namhlanje? uNkulunkulu sifuna sibuye ekhaya. Singalahleki sisenkonzweni. Hallelujah. Hallelujah. Uthi lo mhlabeleli kwahlalwa phansi. Kwahlelwa Hallelujah. Uyabona nawuthi distance wena uNkulunkulu watilumula ebukhoneni bakhe ngekwenda sono
yeke ungalaleli iphimbo laNkulunkulu ngekwenta ngendlela yakho usuke utipitela indlala empilweni yakho usuke utipitela kuhlupheka empilweni yakho usuke utipitela kudla imidumba yetihonje egameni likaJesu ngoba konke kuyakulahlekela egameni likaJesu bathi khona lenkosi yengadimulo lokungKristu igama lakhe lothuma nawe engumthokotisi egameni likaJesu angane yabona lapha kulevu lebeyilahlekile emazulu athokota satandla kwentiwa lidzili kujatshulelwa ivu leseyibuyile nakuwe kungenteka lokho nawungatibuyisela uNkulunkulu lento itawuhamba kahle nawungabuyela uNkulunkulu lento ingalunga lena nangumthalo laba usolo ukwesinza atsakhuluma uNkulunkulu athi lahlelani kimi ukhathateka kwenu egameni likaJesu uqhubeke nekethwalela egameni likaJesu ikhona lenkosi yengadimulo lekwethwalako nangasakhona ukuhamba egameni likaJesu lengeke izikiyekelele kuphela na utawuvuma haleluya haleluya na utawuvuma egameni likaJesu lesifundza kona egameni likaJesu na uhlukene naNkulunkulu ukhashane naNkulunkulu ulahlekelwa ngokongwe ufikelwe nayidlala ngoba konke egameni likaJesu lonako kuyashabalala haleluya haleluya kepha nase ubuyele kuye uNkulunkulu kuba khona kubiselwa kwetimvu siyayadi lenzaba kuthiwa egameni likaJesu kwabiselwa ngisho netembatho imbala ngalamanye amagama nato bese tiphelile letembatho sekungasabonakala ukuthi ungumuntu wani lo egameni likaJesu kepha nase utibuyisele uNkulunkulu emazulu akakuyekelele ayakugqokisa ayakwembathisa egameni likaJesu noma ungenamala ubonakali ngoba emazulu ayakumbathisa noma ungakasebenza ubonakali ngoba emazulu ayakumbathisa namhlanje ukhokha sinemo kuthi ake ubuye ngalokuphelele ungene la kulombuso emazulu afuna wena ulahlekile ungekhathi enkonzweni haleluya haleluya emazulu afuna ukwethwala nje kule nkinga lobhekene nayo afuna ukubambisana nawe egameni likaJesu phela na utawuvuma uthi sengilungele ukuhamba lapho Yesu khona emsebenzini anoma umncane enakilungele inkosi emazulu afuna umprotection njalo kuthi ready egameni likaJesu kuhamba lapho Yesu khona egameni likaJesu usemele ulahleke sengilungele ukuhamba lapho Yesu khona emsebenzini noma umncane engilungele inkosi ilungele konke lapha tangiholela khona ilungele konke egameni likaJesu kuze tindoda mitohamba kahle kuze konke lekwendako kuphumelele kuze konke lokufisako kuphumelele kuze tindoda mithambe kahle kuvulekela uNkulunkulu ngimlandzele ngivume ngemlomo wami ukuthi Nkosi sengiredi futhi sengilungele kuhamba lapho usho khona noma umsebenzi wami emhlabeni ubonakala ungathi mncane kukusebenzela kwami ungathi kuyakhoboseka kepha ngilungele Amen. haleluya Praise God. haleluya Hallelujah. haleluya haleluya awufakaze nomunye emhlabeni elimathi lapha ngihole hela khona hala hela
Hallelujah. Imali lelahlekile. Verse number 8. Noma ke ake sithi umfati letihlavu letilisiliva letishumi alahlekwe ngolunye wenda njani? Akasikhanyisi yini sibane athanyele indlu yakhe alufunisise azimade aluthole. Athi angaluthwala ameme isihlobo sakhe nabomakhelwane bakhe athi kubo thokotelile nami ngoba senilutholile lolu hlavu lobelulahlekile. Hallelujah. Hallelujah. Verse 10, my friend. Jesu waqhubeka wathi ngalokufana nako-ke ngithi kini tingilositha uNkulunkulu uthi uyawuthokota ngesoni sinye lesiphendukayo. Hallelujah. Nawe inaka lendzaba la ikhuluma ngemali lelahlekile. Hallelujah. Le mali yayisendlini. Hallelujah. Hallelujah. Nawe ngenteka ukufana nale mali lelahlekile ungekhathe enkonzweni egameni lika Jesu. Kuthiwa le mali beyingabonakali egameni lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Kwathingeka umthanyelo egameni lika Jesu. Kwathingeka umthanyelo egameni lika Jesu kuze le mali ibonakale egameni lika Jesu. Nembala wayo kusho ukuthi kungasabonakali egameni lika Jesu. Uwe nami loyo sisekhathe enkonzweni sifana nemali lelahlekile egameni lika Jesu. Sigweleta intuli, asikhoni ngisho ukusebenza ebandleni, asikhoni ngisho kwendana ebandleni. Sigweleta intuli, asibonakali kanemazulu afuna kusebenzisa wena egameni lika Jesu. Ungeke wathandaza namhla emini uthi Nkosi ngicela lo mthanyelo wasezulwini ususe le dust yekona empilweni yami, ususe le dust egameni lika Jesu yekuthatha into kancane egameni lika Jesu, ususe le dust yekungathembeki kuze kube yindlu lenawukhona ukuthi ngisebenze ebandleni. Hallelujah. Hallelujah. Sigweleta intuli egameni lika Jesu. Kuningi lokugcwele empilweni tethu uthi uNkulunkulu mina ngimthanyelo longiwo lothanyela konke nase umvulekele sowuvumile ngemlomo wakho kuthi ngidakulandzela lapho usho khona egameni lika Jesu. Ngidakulandzela la ungiholela khona egameni lika Jesu kuze ngene ulahleke. Uthi nemacoins uNkulunkulu lalahlekile lasendlini yeNkulunkulu egameni lika Jesu. Umcebo wena lolahlekile lola endlini yeNkulunkulu egameni lika Jesu. Ufuna wena uNkulunkulu egameni lika Jesu. Ngale livi lakhe uyasikhanyisela, ngale liqiniso lakhe uyasikhanyisela. Sidzinga the broom letawuthanyela kuthi Nkosi angisafuni ukuhlala la, ngifuna ukuphakama. Nkosi angisafuni kuba kuleli kholo lelingenti lutho, ngifuna ukusebenza. Nkosi angisafuni kuba kuleli kholo lelingakukhonde, ngifuna ukukukhonda egameni lika Jesu. Levi sengaguquka kuze tino takho tibuyele esimeni. Kuthiwa egameni lika Jesu, kuthiwa uNkulunkulu nemazulu netingelosi tiyathokoza uma ngabe wena egameni lika Jesu tabe siyasukuma uthi ngisebenzela lizulu ikhaya lami lengiyawuhlala kulo egameni lika Jesu. Amazulu ayahlokoma ayehla egameni lika Jesu, ehlele impilo yakho kube khona kuguquka empilweni yakho. Hallelujah. 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 Uthi bobula thela msithi si wena egameni lika Jesu bengithi ngiyongihlwaya
bengithi ngiyawufuna livi ngabuya ngiphethele okunye livi ngingasaliphathanga egameni likaJesu. Athi amazulu aredi ukubeka ecebeni asishimbe nawe namhle mina etimeni tonke nobhekene nato egameni likaJesu. Haleluya. Ngentela kube unendvodza nayo lahleko leyanti decide yona kuthi angihambele khashane nasekhaya kanti ayathi ukuthi seyitipitela kuhlupheka egameni likaJesu. Kanendlini yaNkulunkulu kusendlini yengcebo konke kuyatholakala egameni likaJesu. Samluka phela namhle mina ubuyele kuNkulunkulu emazulu aredi kukugqokisa kabusha ngoba lolo sokugqokila kuphela ngoba lolo lendlela losowena ngayo ayisesiyo emazulu aredi kugqokisa ingubo lensha wemukeleke kubantu wemukeleke emaweni wemukeleke etindzaweni tonke angana ukatigqokisi wena sowugqokiswe nemazulu egameni likaJesu. Emazulu aredi kukuhlabela lelikhuluphele nawe udle kahle kulombuso egameni likaJesu. Emazulu aredi kukuyisa emsebentini phela na utawusanduka. Emazulu aredi kushishibha nawe akubeke la kufanele khona kwakho ukuthi nje uthi Nkosi ngokulandela msindisi uthi ngokulandela msindisi hawe
Thank you, Jesus.
Amen.